Kajing ngetuk kana sepang kawai kebriu kebayok kiau da kabariu spa. Don kawai ke samla ke badang pule ha kawai ke college. Kane ke samla ke kertang ke ruby. Ke ruby kade ke kun baduk pat kade ke kun baningkong na kisipara. Pat ke ruby ke don hadu hunrungut sipara. Ke ruby kade ke kena ke bastard. Nadu na ying ke tres mat baha. Kasyat ketiu ke saktir saktar namar ki para kimpat la ban saj ban kling namar ki dangrit. Ka ruby ke smart bha ban le chocolate man la ke sengi. Ki parlok congkaru ki iet tap ban siam ya ka namar ka long ke basbon bat ka kloy ban nyarap ya ki bahayi ngasem na ya ki parlok parajor. Endala dap katuk an nepor. Ka ruby kelemut ban sang ya no ha ka jing pule jongka namar bakan hab ban le jarap lem ya ka kemi bat ukpa jongka. Ban letre bela ban nyok Christian school siya ki para. Ka ruby kala ong ya ka kemi bat ukpa. Bakan num na school shoe namar ka kwa ban let belalang bat ka kemi namar ka isen bakin shoe bela tang maki. Bat ka ruby kam hun bakan start tang maka marway. Henry karu ka kwa lang ban penang pen start ya ki para. Ukpa bat ka kemi jong ka ruby. Kim sya ba ka ruby kan pep school no namar ka kemi bat ukpa ki kwa ba ka ruby kan let school hadu ban dapas ha ka jing pule jong ka. Ha college ba pule ka ruby. Don uwe ukun ruspa uba internet samlai ka ruby. Une ukena samla ukurtiang upetar. Upetar uda iman sisya ka ruby. Kat ba ka ruby pat kam don jing mut samla yano. Kalet la ka jing pule la jong. Upetar ula persia samlaya ka ruby. Henry ka ruby kam treya u namar ba uda yukun ruspa. Upetar uda kro ya ka ruby bakan treya u. Henry ka ruby kam tre namar kam sewa ha banyak ya samla bat ukun ba ruspa. Ha kuwe kesengi upetar ula lech ying jong ka ruby. Ka kemi bat ukpa jong ka kila lingo ya ka jingwan upetar haying jong ki namar ula remsut kumu officer. Upetar ula yatu ha ukpa jong ka ruby ba u imon ya ka bat u it ru hadu kata-kata ya ka ruby. Ukpa jong ka ruby ula ong yu upetar. Lada pikular ya nga ba pinnum leben ya ka kun jonga. Dengan syak ba ka kun jonga kan mon ya pi. Ukpa jong ka ruby ula ong yu upetar. To ya tono bat ka kun jonga namar pidei ubri ubasisha ubanut banwan pan ya nga ukpa. Ka ruby ru kala mon yu upetar namar ukpa usya ya ka bakan ya syongka bat upetar. Upetar uklem ya tu ya ka kemine ya ki bahyeng hasem jong u. Upetar ula syuya tok baik tang bat ka ruby lambat ka kemi ukpa jongka. Enda upetar ula dap ya tok bat ka ruby. Upetar udah babok sisa ula yok kam no ha ka way ke office. Upetar ula kemen bha namar bat ka ruby ula dap ya tok bat ka kam ru ula yok. Upetar ula ong ya ka ruby ba un sayalam kai sya ying kemi bat un ai surprise ya ka kemi jong u namar ula dap ya tok bat ula yok kam. Enda upetar ula yalam kai sya ying kemi ya ka ruby. Ka kemi jong upetar kam sya hi tedot ba ka ruby kan rung haying jongka namar ba ka day ka kun baduk. Bat kam suk ba upetar unya syongka bat ka ruby namar kam don ay. Ka kemi jong upetar kala ong. Ngam sya ba ka lok jong me kan yuk kechat haying jonga. Upetar ru ula ong. Lada om don jaka ya kan lok jonga tenga tarai yang ngaru om don jaka. Ka kemi jong u kala belang i upetar bat ka ruby. Upetar uklampat da dap ya tu ya ka kemi ba ula yok kam Henry ka kemi kam sya ban nyakran ya la ukun namar ba uyok lok da ka baduk. Upetar bat ka ruby kilawan pai biang saying la jong da ka jing sngelsi. Dap kumba shita yaw ay. Uparlok jong upetar ulawan ban ay kublay upetar haying jong ka kemi jong u namar ba ula yok kam. Henry ka kemi jong upetar kalaong. Ngaladep be upetar namar ula leja to bat ka briu ka baduk saw. Uparlok jong upetar ula ya tu ya ka kemi jong u ba upetar ula yok kam temay. Ka kemi jong upetar kelas yaw benut ya ka jingbe jong ka ya la ukun haying. Ka kemi jong upetar kala pakot ya upetar bat ya ka lok jong u bakin wan sa no haying. Henry upetar tre syu ban wan sa bat ka kemi namar ka kemi jong u kam so tenat ya ka lok jong u. Ka kemi jong upetar namar ka lalot spa palat kala babe ya la ka jing bakla jong ka.
U Peter ula imsuk imsain tang bat kalok jong u. Karubi ru ka hun ka suk bat la ulok u ba i chisha jong ka. Ladam so tenat, semua like, share, subscribe ke channel. Pising tenat kena ka jingnya tuk kana sa komen.